El Josep Maria Francino. Sí, sí, es pot aplaudir, tant que sí. I tant que sí. Josep Maria Francino, molt bona tarda. Bona tarda. El Josep Maria Francino és component del grup Magical Mystery Group i alhora és cap de programes de Ràdio 4. L'any 1963 explica, diu que es va enganxar als Beatles i avui dia continua sent un autèntic Beatlemaníac. Ell, per començar, ens proposa una cançó que es diu With a Little Help from My Friends. Sí, era un d'aquells espais que el John Lennon i el Paul McCartney li deixaven al Ringo perquè més o menys, al no ser un gran solista com ells, doncs fes alguna cançó, no? I més o menys venia a fer així. What would you say if I sang out a tune? Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I'm not trying what you sing out of key. I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I'm gonna try with a little help from my friends. I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends. Més o menys. With a Little Help from My Friends. Molt maca.